Ka te iwi kua whakapuare hia he toa hokomaha Countdown Hall ki roto o Tokoroa. Engari ko te mea rereke ōna I o etahi atu toa hokomaha kei roto ana tohu me ana pānui katoa I te reo Māori me te reo Pākehā. Come in. He tirohanga whakamua he hiko I rereke atu ki ērā kua hau tūhia. Te kaupapa hau kua tīmatahia ki tēnei o ngā toa hoko kai o Countdown, kei roto o ngā tiraukawa. It really is wonderful that the big firms like Progressive recognise how unique Tokoroa is, and using Te Reo and then having a part of our talking poles out there is fantastic. Ko te me miharo ki a mātou I ngā ingoa Māori kei runga ngā wahanga o te toa. Kei te mihaki ki a rātou te kamupine nei, a tātai heke ki a whakanui o tātou reo. Obviously bilingual, and it gives people probably a good look coming into the store from all walks of life, coming in and saying, well, that's what that means. Moata tonu I te ata nei, nā te minita mō ngā iwi mautere a Timote Turu. I tuku ngā karaki a whakapai mo te taonga kai tiaki nei, he manaia. I've always been inspired by our tipuna through the whakairo, the carvings, and from carved images, I've always seen a very important role for the manaia form. Mui ana te toa e ngā kai hoko e ngā kau nui ana, kia mau ngā kai iti te utu I tēnei rā whakatuwhera. Hai whakanui anō hoki I tēnei rā tuwheratanga. Tatake ki te 5 mano te kaute o ngā kai putanoa I te toa nei, ko whakaitia katoa hia ngā utu. He tuatahi kia tauira hia ki te tonga o Waikato. O tira te motu, ko tērā haita ngā rangatira kai whakahaere, e kore roa ka whai muri mai anō e rātu. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere. Ka pai Countdown kei te para koutou I te huarahi.